Dobrodošli u još jedan novi video. Danas ću da vam pokažem 5 mojih parfima. Imam ih puno, ali da vam pokazujem sve video treba predugo, pokazat ću samo 5. Prvi parfim je ovaj Boo. Vjerujem da svi imate i da se zove Boo. Onda ima ovaj paštel, što sam dobila za rođendan od Srebrka. Vidite kako se zove. To je prvi parfum. Onda imam ovaj. I on je isto prelijep. Imam ovaj parfum iz Balea, koji prelijepno miriše. Onda imam ovaj parfum koji sam kupila, što mi je mama kupila za rođendan. I onda su ovo svi, svi moji parfumi koje sam vam pokazala. A i to je bilo to za ovaj video. Ako se svidio, lajkujte ga, komentarišite i prijavite se na moj kanal. Ćao!